Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Fix SA lona intatheli yamaskandi ephashile reporting live kumzila nginabelungu baka YouTube basho ukuthi kuzokwenzeka sifike kwisonto lesibili silobu subambile lo mzila. So number 1, njengamanje inamba zithi over 700,000 views and besazi ukuthi thina ufika kwimiliyoni kuma ushaw number 1 manje nje kuyisimanga lento lena yiyo nami silobethi angimela nabelungu baka YouTube ngibuza ukuthi hayibo nenzani kanti nikangelani bathi nje kunjengoba day 8 namhlanje sigada umzila wemawe guys makufika ku 2 weeks ngizokwenza njani ngicabanga ukuthi ivoice yami yobe sibuye yonke. Kodwa ngesikhathi sisabhiyozela umzila ngicela ukulungisa into. Le channel le mawungezoyinaksisa uyithathe otherwise rather than washo Sister P awuzufunda into osufuna okufanele ukuthi uyifunde. Ngilande indaba yama views ukuze ngi-invite abanolwazi besifundise kusizakale mina nomunye asizakale njengoba nami le engiyaziyo ngichaza kahle senifike nenze njani nifika nge-victim mentality how senenza lento enayenza kukhozi esikhaleni la kudinga usifunda khona ungatetemi funda ukuze uzokwenza izinto ngendlela ulungise amaphutha. Eyama views bakhona obhuti bayayichaza bayafakazelana nodade abayibonayo. Nami sengisho ngendlela yami ukuthi hayi kumzila sifike kanjani sifike sayiqala eqaleni sayiqeda yikho ke yakhona ilobi ikhuphuka nje shona phezulu ngoba makuwukuthi le ngoma a day ieda 50,000 wama viewers okusho ukuthi lo 50,000 abafike bayibuka bayiqeda. Enye ke i-catch webhuti ngoba usubale eyama facts umzila siwukhethile thina akasikhethelanga umthandeni yazi usikwenzakalani ngiyikhumbula nje manje lento kuma promo kaMthandeni mawungaya ku Facebook kufike kwabangathi one more time iyona hit sasifika ngapha sesifike sihlala kumzila kwenzakalani ke kufakazela le yanto yokuthi i-view duration iphakeme ngoba yithi sifike sathi ilena i-hit kanti ngale kubhuti bengilobu ngilinda umakhelwane ngathi umakhelwane udonsa kude mina ngena kulayini ulayini enguzwa kahle ulayini engithi base ngihleli phansi ngizwe le ngoma yakhuzana isho ukuthi wawuthini kimi ngena kulayini uyabo iyona hit engiyikhethile mina ngesikhathi ngapha kabhuti kufanele ukuthi bona besheshise ukuthi ileni hit basichazele uPhiwa Maskandi ba-address abalandeli bakaMthandeni bebe bene projects phambi kwabo babhimbisa ulayini. Kodwa ke sengigcizelela ukuthini njengoba ulayini ogwegwile asuqondisini buka ingoma zonke kahle ziyophela asize kuma subscribers guys yabo la emzileni wabelungu bafuna nje iqiniso abelungu mawufike asithi yimi ufix ngivele ngifike kwi-channel kaKhuzani ngithi subscribe okwi-account yakhe njengoba ngingakaze ngibuke lutho ngingakaze ngilandele ingoma bazoyikhipha leyo subscribe. Uma futhi nibaningi lokho kwenza ukuthi i-system yabo besuspect ukuthi khona into wrong kuba nokuthi hayi kwenzakalani bevele besuseke yingakho ukuthi noma ungathola ama subscribers amaningi ngosuku akube ukuthi abantu ababenento abayithandile makuyi video abayibuke leyo video 3 minutes or 5 minutes mase bethi subscribe kodwa waqala wasi subscribe akusaveli manje ukuthi umuntu wangempela lo sengathi irobot ozama ukuhacka i-account ilapho kabelungu sebesusa lokho ngoba manje system izoba reportela ukuthi kune error la uyabona i-mistake ke lena iphutha futhi elungisekayo ngoba onke lama subscribers enginizwa nithi aphumile angabuyiseleka ngokuthi qalani nge-album ugcine nge-subscribe button qala ngengoma ugcine nge-subscribe button because ukuqala kwingoma kusho ukuthi khona into ethandile angithi manje lento ifundwa yi-system yabo
Uma ubuke ingoma yaba u-3 minutes or ingoma yaba u-4 minutes, bazosho ukuthi uthande ungena kulayini lo asimfake-ke sekune-subscriber esolid. Kanti ngesikhathi nifike ngokuphenika, nishawa isitswebhu segutshu, nivele nithi gqi subscribe, bayawususa abelungu. Bangawususa ngisho kuyi-real subscriber, bengawususa ku-Fix SA. Angise ngisebenzisa naye i-channel yami, ngiyahamba-ke ngiyosubscribe-ke, ngiqale ku-subscribe. Basi lezi zinto ngoba siyayifunda, siyalungisana. Into engizama ukuyiveza, kungenzeka manje sibe sesihleka i-artist as if kunento ayenzile kanti yithi esenza iphutha. Ngoba nakhona kulayini mina ngigxeka abalandeli ukuthi bagijime kakhulu. Yabo ukugijima kakhulu sekufanele ume lapha kulayini ayisekho i-energy. Siyasho isitswebhu, qhuma phezulu. Manje sona uyagijima nje vele isitswebhu siyaqhuma. Phela akasekho sabomunye manje. Khemani, naso isitswebhu siyasho igutshu. Phakathi kulayini. Sofika kulayini khathele. Senze njani uma ngasekugcineni kanti kuthiwa hamba nolayini, ngena uhambe ufike ekugcineni. Base besho-ke abelungu bethi excellent. Na ku-subscribe futhi qale ingoma uyoyiqeda. Mase usiqa subscribe button. Ngenzelani? Asixegiseni guys, mina ngisaphathekile kahle. Xegisani manje. Ngoba ngiyabona ukuthi nalezi zinto nje njengoba sizofunda, abanye bathanda kakhulu ukuthi kube ngathi umntalapho ukuze bezohleka. Aya ngisaphathekile kahle ngobhuti. Yazi angazi noma ungathi une-stress. Nina nihleka yonke into, angisayifuni into eyona yokuhleka konke. Phela ubhuti wethu lona. Hawu, ubhuti wethu phela. Cha, ngisafuni ngempela. Hhayi, angisafuni ngiyayeka serious. Ngiyayeka ngoba hayi angisafuni ngayi. Nina nivele nihleke ningabe nisafuna nendaba okufanele ukuthi nifunde kuyo nokuthi iphutha lenzekephi. Ngoba nje njengamanje uzothola ukuthi lama subscribers aphumile akusile iphutha lakhe, ukuxhamazela. Kodwa futhi nabaxhamazelayo asibablame ngoba lento siyayifunda, siyafundisana. Mawufika usubscribe kuqala isystem inokuphika kwesinye isikhathi. Mina ngikubonephi lokho? Ngikubone ngiqala uYouTube. Mangiqala uYouTube bekuba nama-support group avela ko-Facebook, amanye ako-TikTok. Mase-ke siyacelana lapha kuma-support groups ukuthi please hambe ucheck i-channel yami. Ngesikhathi sifika siba baningi, mhlawumbe uthole ukuthi ividiyo yomunye siyibuke u-3 seconds sa-subscribe bavele be-delete. Mase-ke ngale kwi-support group omunye useyachaza ukuthi ividiyo ibukeni uyiqede noma at least ayidlule 3 minutes. After 3 minutes usungaklikha-ke i-subscribe button. Lezi zinto nje ezidinga ukuthi sifundisane zona ziyama-corrections, asiyixoxe ngokufundisana. Singahleli hleka kakhulu ngoba ngisafuna. Hhayi, ma-Red Nation xegisani, angisayifuni into yenu. Phela ubhuti wethu ekugcineni. Ubhuti wethu. Manje nina nenza sengathi wuye kanti abalandeli. Naba abalandeli futhi aba-wrong ngoba phela lento gazi siyayifunda. Buka nje mina, nginayo i-channel, yes ngiyayithola lokho engikutholayo. Kodwa ziningi izinto ezintsha eyilobu uyivela ngiyifunda. Ngoba lapho uma kuvela into entsha sekufanele ukuthi ngifunde ngazi ukuthi isebenza kanjani. Injalo-ke guys impilo yona. Hhayi, asihleke sibuye nganeno, kodwa emzileni sisahleli. Ngishilo ukuthi kambe yini futhi eyenza umzila uvelele. Bafike bayikhethela-ke bhuti umzila. Bekuno one more time mayivela ngale ku-Facebook ipromo yasabisa. Angeke ngisho njalo, ngiyibeke nje ngelanguage elula. Yasabisa. Kanti mase sifika ngapha sithi nayibo. Lo ethi sigade umzila le ngoma ikhuluma nebhuli ukuthi kahle kahle ubungisabisa ngisemncane. Yabona-ke manje nami-ke ngisukumile-ke. Asibone ukuthi ubani inkunzi. Khemani, woza angisakusabi. Sohlala-ke phansi la. Sathi yiyo phela sisifunayo. Yile nto lesiyifunayo ngoba abanye bathi phela akunamlayezo. Sithi thina le ngoma le isho ukuthi lona wayekugwajisa mtshele manje ukuthi angisekusabi.
ngitshele nje azi akugezelwani manje azi ukuthi kahle kahle angisakusabi kwakudala lapho ngangimncane ngiyintekenteke manje ngi-strong woza-ke khemani sihleli-ke nama-aphula siyasika siyaklesheza abelungu ihaba labo ngoba phela manje sesofika ku-2 weeks manje ngifuna ukubona phela ngithi khona kade bengichazela la obhuti angisho kabi njengoba kade bengichazela bethi phela ngeke kuze kube u-2 weeks sengifuna ukubona kaMthandeni ukuthi mase ifika ku-2 weeks ithi #1 sizobe sesithini niyazi ukuthi ngizovele ngibe worse make yafika ku-2 weeks yathi number 1 ngoba phela shuthi ngendlela ngencazelo yeni uzobe break i-record ukuthi usedazeke inkani ngoba bathe obhuti laba vele unumber 1 uhlala isonto elilodwa mina ngoba lena-ke iyakhuphuka iya kwimiliyoni ngifuna ukubona ukuthi masifika kwimiliyoni sebeyayehlisa yini bethi-ke ayi sesibongile selibonile iqiniso leni ngenani ku-number 2 ningene ku-number 3 ningene ku-number 4 hayi bo guys khona u-number 3 ihleli nayo futhi nezinama-million views ayakafiki kodwa kwimiliyoni ninomthandeni naze namenzela iqiniso guys ngaze ngayithanda into eniyenzayo ake ngivale bathe sengiyacika ngoba sengoba ungibelesela umthandeni kanti guys kokunye ikhona into encane esiyifundayo esifundisana yona buka nje ukuthi ngempela kumasikande lento yenu yenhlamba incisha izinto ezinhle kanjani obhuti la abangichazelayo basiza mina kodwa bathi hayibo siyabonga ukuthi usibekezelele sikuchazele ngithi hawu nje ngiyangisiza ngizodikelelani mina ubungifundisa into entsha mina into engixabana nayo kuyo ukuthi ufike ungithuke ngenxa yokuthi umbono wami awuhambisani nawo lokho angik-understand kodwa manje ngokuthi lo mbono wami uyawu-challenge because une-information e-right or ethe ukusabalala ukudlula eyami sengiyafunda kuwena ngiyabona ubhuti uyabhala ukuthi hayi siyabonga sisters ukuthi ubekezele sikuchazele ngithi hawu kanti sifunda kanjani ngoba ukufunda phela ileyo nto leyo kuvela umbuzo kuvela impendulo nama-directions uyabuza uthole manje uma ngizovele mina ngisho into uvele uze uthi wena hayi ayihambisani nawe sekuwunxa sesifundeni lutho lo nxa wakho sengazi nje ukuthi udiniwe kodwa kahle kahle ukuthi ubufuna ukuthini angazi leyo into yami-ke nenhlamba i-challenge yami nenhlamba ngoba ngesikhathi usungithukile angisatholi nokuthi ubungiphikisa uthini or ngesikhathi ungithuka angisatholi ukuthi iphutha belikuphi bowukhuluma ngokuthi iphutha ke siso lenzayo ileli iba lapho-ke inkinga hhayi-ke kube vele khona ozo-andamana-ke lo othi shuthi ayikho into oyenzayo mina ngibe ngithi wahlolwa yimethe phambi kwakho le ungayazi awuyazi kodwa le ngiyenzayo ile esikufakile kwividiyo wakhomenta lena-ke enye eseceleni yileyo ayihlangeni nawe kodwa ividiyo isikwenzile wena wangilalela ngikhuluma waze waphinde wakhomenta emva kwalokho usuthi ayikho into oyenzayo bobhuti bami bomalume bodade boma bosizi vele ngingasakuthathi-ke serious lapho vele ngisho ukuthi hawu ikudinile-ke into engiyishilo awuyithandanga nhlobo ngoba bewungeke ngithi angenzi lutho uhlale lapho uzukhomenta ubuyophuma nje ushesha ngoba kunjalo impilo into ekubhorayo ibalekele wena awubalekanga usungilalelile waqeda manje masuqedile usuthi wena fix shuthi umsangano wentombazane uvumeleni pho ngekusanganisa ngiyadlala guys ngiyadlala thank you so much for your love and support ngiyabonga angiqedi bye.